Pep Guardiola nas je upozoravao na Rodrija, ali nikomu nije verovao. Poslušajte ovo. Rodri, I said to him, he maybe struggled to understand it's not about 6 months, 7 months. No, I play with the Rodri like before. No, Rodri will be good, in the World Cup in Spain. In the World Cup will be the best Rodri, and the next season will be the best Rodri. Kada je Pep Guardiola pogledao u kameru i nazvao Rodrija daleko najboljim veznim igračem na svetu, ljudi su se smejali. Pokazivali su na Fernandezove asistencije, na Vitinjinu kontrolu lopte, na Pedrija, Bellingema i svaku blještavu zvezdu koju je fudbal imao da ponudi. Jer Rodri nije bio igrač koji je pravio naslove. Bio je igrač koji tiho kontroliše sve. Sada Španija dominira još jednim svetskim, a fudbal konačno shvata da Pep nije preterivao. On nas je upozoravao. Pa evo pravog pitanja. Kako jedan igrač postaje važniji od najvećih zvezda tima, a da to niko ne primeti? Rodrijevi prvi mjeseci u Cityu bili su teški. Izgledao je sporo, mučio se da se prilagodi intenzitetu Premier lige. Navijači su dovodili u pitanje naknadu od 70 miliona evra. Atletico Madrid ga je pustio da ode. Možda su oni znali nešto što City nije, ali Pep je video nešto što su drugi propustili. Rodri nije bio samo defanzivni štit, bio je kompjuter koji je obrađivao igru brže od bilo koga drugog na terenu. Problem je bio što ta brzina obrade nije davala blještave momente, davala je pozicioniranje, anticipaciju i donošenje ispravne odluke pre nego što bi pogrešna postala moguća. Prekretnica je došla tokom sezone treble 2022-23. Rodri je postao motor, postigao je pobjednički gol u finalu Lige šampiona protiv Intera, ali što je još važnije, jednostavno je prestao da gubi. Više od godinu dana, svaka utakmica u kojoj je Rodri startovao, Manchester City nije gubio. Taj niz od 74 utakmice bez poraza nije bio slučajnost. Bio je direktan rezultat njegovog prisustva. Pepove javne pohvale postajale su sve naglašenije. On je daleko najbolji vezni igrač na svetu trenutno. Ali većina ljudi se i dalje fokusirala na Haalandovih 52 gola ili Brownovih 30 i jednu asistenciju. Zlatna lopta 2024. trebalo je da promeni narativ. Defanzivni veznik koji osvaja najveću individualnu nagradu u fudbalu. Ali čak i tada kritičari su govorili da je nije zaslužio ispred Viniciusa juniora. Govorili su da napadači imaju veću vrednost. Govorili su da njegova pozicija ne proizvodi vrstu uticaja koji osvaja trofeje. Pravi dokaz stigao je kada se Rodri povredio. City se raspao bez njega. Propustio je 4 utakmice zbog suspenzije prošle sezone, Manchester City je izgubio sve 4 i izgubili su 3 od 4 Premier Liga utakmice koje je propustio u sezoni 2023/24. Struktura koja je izgledala tako čvrsta odjednom je imala pukotine. Kontrola koja je definisala njihovu igru nestala je i odjednom je svako shvatio šta je Pep mislio. Nije preterivao, nije štitio svog igrača, govorio je istinu. Rodri nije bio samo važan, bio je nezamenljiv. Rodri ne dominira kroz driblinzima ili spektakularnim golovima. Dominira tako što igru čini dosadnom za protivnika. Njegova osnovna veština je anticipacija. On čita gdje će lopta ići, a ne gdje je. Pa stiže pre nego što se opasnost razvije. Protiv Francuske u polufinalu svetskog, Rodri je pobedio 11 duela. Više od čitavog francuskog veznog reda zajedno, ali nijedan od njih nije izgledao kao startovi jer je već bio na poziciji. Nije morao da klizi, nije morao da šprinta, samo je morao da bude tamo. Njegovo pasovanje sledi istu logiku, nije blještavo. Devastirajuće je efikasno. 655 završenih dodavanja na turniru, većina u završnoj trećini. Sve sa preciznošću od 92%. Jednostavna dodavanja od 5 metara koja drže posjed živim. Brze promjene strane igre koje pomeraju napad pre nego što se protivnik može reorganizovati. Svaka odluka ima svrhu. Svaki pas priprema sljedeći napad. Kontroliše tempo bolje od bilo koga na svetu. Kada Španija treba da uspori, on usporava. Uzme dodatni dodir, privuče pritisak, čeka da se prostori otvore. Kada Španija treba da ubrza, ubrzava jednom brzom promjenom strane. Lopta se premešta s jednog boka na drugi pre nego što se protivnik može reorganizovati. Rodri se pozicionira tako da protivnici nikada ne mogu da igraju kroz centralne zone. Tera ih na krilima gdje ih španski pressing hvata u klopku. Imaju dve opcije.
kombinacije, duga lopta i gube posjed ili pokušaj igranja kroz Rodrija i neuspeh. Zbog toga Španija retko izgleda požurena. Rodri odlučuje o ritmu. Niko drugi na terenu ne može da ga nadjača. Ali kontrola sama po sebi nije dovoljna. Ono što Rodrija čini zaista posebnim je šta radi kada njegov tim nema loptu. Rodrijevi defanzivni zadaci su deo njegove igre koji prolazi najnezapažen, zato što sprečava probleme pre nego što se dogode. Štiti štopere, blokira pasovne linije i odlaže kontranapade, sve bez startova vrednih isticanja. Startovi nikada ne moraju da se dogode, jer opasnost nikada ne stigne. Njegovo liderstvo je tiho, ali apsolutno. Kada Španjine mlade zvezde poput Jamala ili Pedrija izgube koncentraciju, Rodri ne viče. Ne maše rukama. Ne menja govor tela ni malo. Samo malo prilagodi poziciju, zatvori razmak i vrati formaciju. Ta emocionalna stabilnost razlog je zašto mu treneri potpuno veruju. Doslednost je prava supermoć. Sezona za sezonom Rodri retko pruža slab nastup. Njegova dostupnost za igrača koji pokriva toliko terena je izvanredna. Nema loše dane, nema utakmica kada nestane. Samo se pojavi, kontroliše meč i uradi to ponovo sljedeće nedelje. Najbolji kompliment koji mu možete dati je ovaj: u potpunosti cenite Rodrija tek kada ga nema. Sve ovo je došlo u fokus tokom Španije na svetskom 2026. Rodri nije više bio samo klupski igrač. Bio je temelj nacionalnog identiteta. Španija je ušla na turnir sa pitanjima. Pobedili su Euro 2024, ali da li mogu to da ponove na najvećoj sceni? Grupna faza bila je mlaka. Kritičari su se pitali da li su dostigli vrhunac prerano. Rodri je odgovorio tako što je bio najbolji igrač na terenu u svakoj nokaut utakmici. Čak i kada je Jamal hvatao naslove, čak i kada je Oyarzabal postizao golove, Rodri je bio konstanta. Polufinale protiv Francuske bilo je krajnja izjava. Španija je ograničila najbolji napad na turniru na samo 0,3 očekivanih golova. To je najmanji broj koji je Francuska proizvela od 1966-82 dodira lopte, 58 tačnih dodavanja, 4 starta, 4 dobijena vazdušna duela, 12 povrata lopte. Dominirao je fizički, a da nikada nije izgledao preterano fizički. Kontrolisao je igru bez da je ikada izgledao požuren i jednostavno dominirao čitavom utakmicom. Pepovo upozorenje konačno je imalo smisla za svakoga. Rodri ne mora da bude spektakularan, jer spektakularni fudbal čini običnim. Igrač u koga niko nije verovao da može biti najbolji na svetu upravo je svojoj zemlji donio drugu titulu svetskog prvaka. Pep je bio u pravu od samog početka. Rodri nikada neće biti igrač koji prodaje dresove ili postaje trending na društvenim mrežama, ali on je igrač o kome sanjaju svi treneri. Onaj koji pobede čini mogućim. Pep Guardiola nas je upozoravao, sada svi razumemo zašto je imao pravo.